anta zon to trasar la zankyang dinde yin nan karanyala soyanta invitation be invite de dbe yin ma ka ten trasa ima amala amabia ko be selmen tanga bi anyala selminga kala ni wa ko biela goran yawo kenta invitation be invite de dbe yin ma the topic katen trasa as usual yan solha mabdirgo yiban pon subscribe bier ngoma. Thank you very much. Yiban ne yan karangoma share yima yiban bier ngoma yine share zanzan taban karangoma kawgaza kanan tapai katidi tabdan fana dazo yan solha mabdirgo ma zaha dine kunan kai kana an tapagen be to crossre karanya a first time balama video na ma tapong mahalme an twazan kyan goran yetwa karza karpom biene so pamama. Please, from YouTube so unto all the work, all the videos shanga tampozan zan twan karanyala gwaranya twama zongo ten chala zanchang invite be invitation die twa pure niro pam bare twa do zongo die twama dan tawo kwenyala so yenta invitation be invite la nirma bontu no male bontu ni nyong bentre invitation be invite kuma agwaza male dozo de yetwana katenki dozo yul mon Mr. President on social media psirgo de nan karanyara amale soko biara gwar wa lula kam kala ni ma ko yibi karanyara kadema ayilom na kadema no tama kama invite be invitation wala nirma tankar ko bi wonni der ban sha'o wa gana zan tang mane o ji gana dan ka mama yang pae anta pae o yinga o house address wan zangle nzan zam pae anta pae ngom mama wen sabla bang ka gbang ma wo na kadma nyen nemvo so won bor noti invite be invitation ngoma o bonle nya o tuzo nya o bapar bi nya o ngabe bi nya woteleni nya shere la gbangoma wen sableme dinya la nirwon dinya la ne voso ngontra invitation be invite ngoma muna wotala tani nya shere ngoma won yel zanna wa mal pa wa mal be o be ma wiya nyen la ne voso wonyante invite be invitation ngoma gbangma puna amuno tala tale de tuno sabangoma ka gbangoma karpaga na yanga muna la nirngoma o passport photocopy no ban sha kam zaha ka munyan zan wo ban sha kam ma zaha wo telephone number wo da address na ban sha kam za wo information anta pa wo letterhead wama ko zan pa rozo o ban sha din yin la nirngoma karkara ta pagin yin wumbe yin wama nyongombe yengoma mi ka gozana nkpae wompon sabban shel zan tangoma den zan nyang baza a passport ntapa nyamman a bank statement ala bank statement oma a police report da ban shakam za zan paharzo kantre shel be tan ban shel won bien ka try invite oma ka zan chang anta zan te ntapa nyi mama email na telephone number na gbaza ni bielo shepo da address ka ba land zaha zan na wula zan cham te la tang mane yen cham nan appointment I submit la nage de sa be mbole dapsele anta email be ka bo kola anta appointment of interview I digla appointment of interview wama kala dafsro wama page anchang appointment of interview wama de yuarme an yorozo I chang den dalma a passport wana ba shaka ma zaha de mbia bon kache psiroma malletma de pon kamna nemvoso dinya wonya bapra atuzo panyo onya ben shazan tauma dan ban ma ne ben shaka ma zaha anta pala ande ma da address no email ben shaka za pom je gbana wazo ka nan wula ka zan tara kai nan zan kan to submit Ghana ha
latin shele an borlo ma kab nan zane katala appointment wa ka kana ay kana den delma be nan la len la ni wa male interview number an zang ban chance so na bank statement wa ban chanda pour inte checkle ka boha antum no tu shele la nirma abole nyu kama wanda pon sab bank shele in yelena wonye anya ban chance to ma la the same thing ma woye da yel na kadama otu zoro nya de tum na gbaza yi chambe to boha ka gbabe ntuzo pa anyu dinyala abapre binyo anaba binyo I can demand the same topic ma the tum na kadama I can ga ba shan ti yelo the same thing aban shakam nan yela ni roma anyebo ni ma roma nyini yelbela yeto ashela haltana wa from there bu wum azalan kom kana na wula kana kule kabata tam imma bakwai ni ma yi be bakwai ni ma ta anya respond bakwai na matama be 2 weeks mani pana be 1 month mani pana anya lapso dinya be ntame dan kana a passport mazo kabwe be ai naran kana poe me carnet en kana anya through message a email zo maybe a result la da kana dabsriya kaza bani draba office ma pune anda pon chanlo shell poluma be lapsem na karakana tibie VNFF office global Ghana so di kana ni mane ka chang da san nyonguna apon nye email message na kadama dabsa ya kaza kamna ta peka abanma a resource ma so ai chang ni mane ima anyele bi abin yele bana shel ne dalir shel zu dan zan ka batale ban zan la gbana mane ban shaka ma zan ta karwe maybe dalir won zo taba sa'dun nan ta ya fama da so dan ka bo ne deny la be deny aba shakam but ay deny a passport zo karnya la Europe ka kanta apply be America kam na deny America bo yom na lan chantin shele entlan nan another invitation yaha because dalir shelden ta halaka ba deny ma la dalir ma shingin ma dina bero zo so akutolan nan param na bora invitation island nan param na invitation ya ballan deny ya ha America cheka a passport fune ka ba deny kama visa ndam inyi ntazo aba bangda nyela ni roma a passport mo den to kyan blacklist dozo bashel ni biane ka ayi mali be lo shel pro damto ni ga ni as usually telephone number amel bashel ma ai kana yanko kyam straight to the question mbo mala bo hasuma nin ya targa nin ya shel kan lapsan zanta visa be invitation the process in nearby yoma ngom bian ka ba tara yel bela tangmane katra shel wom je kayen ta invitation ma ngongwa ba ni draw interview baba ngongna wa ka interview shel na bo wula nyel won ko sableta shel zanta ma dan nyel ba nyin vo so nyen yisa Africa na karangoma ngongna anidala interview banna interview ma yan wohe na kadama batuma be barta dozo ayen nan abin shakam karanyala invite be invitation pangma ma ka bank statement ma karanyala yibi chantu yusu so dane anzanza nan so yule nyele so bank account nyele pa so nyo be do so nyo ki chantu dig o bank account be ka connection man ko che yamban biar pure yulma man bank account ma ka dren nyele so dane nyele ka bo bonna bazan ta la na ma za hani chanta page ma ni dalir shel anyan zan taba kara wora na kadma manle la invitation be invite shel won trama to zo pa ma be ni fo so won tralma be tale kai chang anyela nevoso munya labna back anyebo la dalirwa ma chakar malja mahanle
dinyala amale tu shel ka tuma mal ya ka income ka ba shaka ma kar ma strong kar warna ka dama la ma se yuwa ni cherwa ma ai bayan chanta nan ni channel an labna ai interview ma pune zama dalir shel dam mal ya kar warna ka dama yi tama invitation ma kan yi chang man ku cham nan ta po ka kara bozo da yumiki nyata be wula zo zama dalir shel dam mal ya kar warna ka dama ai chang an labna back Ghana aya ab nidir bi yamane la ndir ma zo kayen kuke na ta po ai bi zan la dalir dam maliya kai chan ka zalon kom karata wor na kadma nyini chirngo ma ga ai nyini chan yan kulan labna bande ni kunje dan la lahanle bandina ya do zo dur ai chan ka biti am bala bahse ce ka dalir na ma maliya wor na kadama ni chanwa ne yan kamna niyan labmana to wishel na ambi na a income of Ghana chekala broma kar barsa kamaliya diyan cheka ambar shama karanya dozo zongo to twasal la zanchang nimvoso ngunne to ta invite ni be invitation amuno sunsune dentu ni melben shao ngun dan kunyala wonyala citizen o melben shakam o da address o ben shakam za ha wo email o telephone number tamatin shi won julma bo box number den number sa wo zanta den number tamma won be station ma street number ben shakam wo zanta dan palma palla sane ni de la interview o ka interview do zo invite be invitation the process ni chen shambalama mi dinan karan ya paso bel selmen tanga selmen nyo bewa ko yo nden tala invitation de bonan ta invite ka no de la ni de no mal ban shanga narantu ni nyewon nim voso yen ton agban mal ban shao diye to akamna to asoma nani sara dabselon bi di jine tien to asala de minye visa application dinye tourist visa application demi gwaza yetwa kate njire ntwa asar gwaza yetwa say to